umukobwa w'umuhindekazi, icyamamare, umukinnyi wa filime ukunzwe mu gihugu cy'Ubuhinde. Deepika Padukone yavutse ku ya 5 Mutarama mu mwaka w'1986. Umukinnyi wa filimi ukora cyane muri filimi zo mu Buhinde. Akaba ari umukinnyi wa filimi uhembwa amafaranga menshi cyane mu Buhinde guhera mu mwaka wa 2023. Yatwaye ibihembo bigiye bitandukanye harimo nk'ibihembo 3 bya Filmfare Award. Agaragara ku rutonde rw'abantu bazwi cyane mu gihugu cy'Ubuhinde. Igitangazamakuru gikomeye nka The Times cyamushyize mu bimwe mu bantu 100 bakomeye ku isi mu mwaka wa 2018. Bamuhaye igihembo cya Time 100 Impact Award mu mwaka wa 2022. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri ino channel, tuguhaye ikaze. Iyi channel yitwa Rukezo. Tuba tukubwira ubuzima bw'abasitari baba barakinnye filime, tukakubwira ngo ni bantu ki n'amafilime baba barakinnye, ku buryo utabizi byagufasha kuzireba. Niba wumva uri interested uko twajya tubana, reba nanditse subscribe ukandeho maze ufungure inzogera kugira ngo nitujya dushyiraho ikiganiro kitazajya kigucika. Kandi none wakanze subscribe uri umuntu w'agaciro kuri twe. Reka dutangire n'amateka ya Deepika Padukone. Amazina nyakuri yitwa Deepika Padukone. Yavutse ku ya 5 Mutarama mu mwaka wa 1986. Avukira i Copenhagen mu gihugu cya Denmark. Avukira ku babyeyi b'Abahinde bavuga ikirimi cya Konkani. Papa we yitwa Prakash Padukone. Yahoze ari umukinnyi wa badminton wabigize umwuga. Naho mama we yitwa Ujla, ni umukozi ushinzwe ingendo. Murumuna we Anisha ni umukinnyi wa golf. Sekuru wa Deepika Padukone yitwa Ramesh. Yahoze ari umunyamabanga w'ishyirahamwe rya badminton. Uyu muryango we wimukiye Bangalore mu Buhinde. Icyo gihe Deepika Padukone yari afite umwaka umwe gusa. Yize mu ishuri ryisumbuye rya Sophia rya Bangalore. Arangiza amashuri ye muri kaminuza ya Mount Carmel College. Nyuma yaje kwiyandikisha muri kaminuza Gandhi National Open University kugira ngo ahabwe impamyabumenyi ihanitse y'ubuhanzi muri sociology. Ariko ntiyaje kurangiza ayo mashuri kuko yaje kureka ishuri bitewe na gahunda ze zo kumurika imideri. Padukone yatangiye umwuga wo gukina filime. Agaragara muri filime yitwa Aishwarya mu mwaka wa 2006 na filime yitwa Kannada yowewe na Indrajit Lankesh. Yagaragaye muri filime nka Masal Om Shanti Om. Urebeye inyuma y'inganda za filime zo mu Buhinde, iyi filime ivuga ku mateka y'umukinnyi urwana urugamba wavutse bwa kabiri kugira ngo ahore urupfu rw'umukinnyi wa filime. Yakinnye filime zinjije amafaranga menshi nk'iyitwa Om Shanti Om. Uyu mukobwa ntago asanzwe, yagukiniye filime nyinshi cyane, ntabwo twazivuga ngo tuzivemo. Reka tukubwire zimwe muri filime uyu mukobwa Deepika Padukone yagukiniye nka filime yitwa Aishwarya mu mwaka wa 2006. Agukinira Om Shanti Om, agukinira Bill, Houseful, Breaking Bad, Doom Walo Doom, Alashka, Cocktail, Beskabi, Ye Jawan Hai Diwan, Happy New Year, Piku, Return of Alexander Cage, Rabita, Zero, 83, Brahmastra. Agukinira Patan na Jawan
yakinnye mu mwaka wa 2023. Mu mwaka wa 2024 yagarutse muri filime yitwa Fighter agukinira Karek 28/8/18. Arongera agaragara muri filime yo guca ibintu muri ino minsi Singam Again. Hamagara Gustave. Wakoze kudukurikira. Niba iki kiganiro cyagushimishije kanda subscribe, ufungure inzogera kugira ngo tujye tubana, ukande no kuri like, usharing iki kiganiro kugira ngo kibashe kugera ku bantu benshi. Ciao ciao.